200 mladih Slovencev pa se je udeležilo evropskega novoletnega tezejskega srečanja v Rostoku v Nemčiji. Prihodnje srečanje bo pri nas, zato je Slovenijo obiskal tezejski brat Žan Patrik. Evropsko srečanje mladih organizira tezejska skupnost v sodelovanju z lokalnimi cerkvami in evropskimi mesti. Konec leta bo prvič potekalo v Sloveniji. Ima bogato tradicijo, saj bo Ljubljana gostila že 46. Evropsko srečanje mladih. Zdaj, po novem letu, po naznanilu, nas pa čaka v bistvu najprej promocija, ozaveščanje, da seveda to srečanje bo potekalo. Začele se bo pojavljati več tezejskih molitev po celotni Sloveniji, zato da nekako vsi pridemo na isto valovno dolžino. We are in the week of Christian unity, so it's also a good opportunity to visit different cities in Slovenia, to participate in the ecumenical prayer and to invite all the churches in Slovenia to be part of this European meeting. Ena stvar, ki se še dogajala, je ta, da so začeli kontaktirati župnije, ki bodo potencialno gostiteljice. Najprej samo toliko, da se vidi, če so pripravljene gostiti. Septembra pride pa v Slovenijo ekipa 15 ljudi iz Tezeja, tezejskih bratov, sester, ki živijo v Tezeju, in pa mladih prostovoljcev, ki bodo pa v bistvu prevzeli celotno organizacijo, tako od logistike, kontaktiranja župnij, sodelovanja z lokalnimi prostovoljci. We need all the people of Slovenia, especially in Ljubljana, to collaborate in this preparation, reaching out to everyone, each person who would like to welcome the participants from European countries, the young people who are going to be present here during the meeting. Se mi zdi pa, da je izredna priložnost gostiti celotno Evropo, v bistvu pri nas doma. Res se srečati z mladimi različnih veroizpovedi, zelo različnih tudi med sabo, in ponuditi na nek način svoj dom za tiste, ki so v bistvu tukaj, in hkrati v bistvu vzpostaviti s tem neke nove povezave.